Now tini or teman bagi filmen kisah saya kenal kerja. Media person no belai hambai tai joto nai tongbai nai tibra hasten luk no hambai जों mongkha sini waigati kami o sini bubagrani naharmung ni bisingtui जों tini oro 24 family no je sukma tui bini sai bara kahamri maya bini duisuk kahamri maya phano je sukma tui जों maharaja ni dagi mumbai जों blanket kena phaimani जों tini 24 family no kasak kosom ke buno basi aklai जों tini 24 family no gelai phaimani mongkha जों tipra motha kila block committee ni sakharma tai aro chini thelakung tai soigoria regional ni combine khlaiui जों tini phailaita Hambai. Nin sinimung. ani sinimung Uttom Kumar Koloi ang khoroksa bubagrani warrior Hambai. Norok tini blanket mani bahai matong kha saya kenal kerja. Dosari. Kapar saka. Kapar taman bagai na sing buat blanket na uta. Kesang mana? Sis tidak ka. Yang suka. Dengan ke. Mai mu sung sau ka. Nau ni saman neng man bepa khai sau kata. Dote kata buat kerana temu sana mu senang. Cin bu bagraba. Ayo lau thun ta bu batama tai bu ko ong thun. Abanta. Dodo. Hambai. Nin mung sagare. Nener mengete. Kisnorani. Kisnarani tamo. Koloi. Parang ke. Waigati. Hambai. Kali ini baru jar bung sagra jake faina faidi hari bagi ang Cintamani kaipe kombolna yasak faidi bono komi central committee ni sini sa Uttom Koloi bono kombol ya pernah bagai ang bono koi bini ya gulo Tunggu riang masih riang ya. Yang masih deh. Yasak faidi bini ya gulo kombol yasak faidi biliram molchom bini poribani borokhan na faimano biliram molchom hambai faidingka bini ya gulo Uttom Kumar Koloi bono bahina koinai bini kombol na faina bagai bono kombol inai sini regional ni presiden Mantor Singh Sarno bono kombol ya pernah bagai bini ya gulo faidi Topon Koloi tu bono kombol ya pernah sini sekretari Jacob Koloi blog ni sekretari bono kombol ya pernah bagai ang bono koinai bono ya gulo Narayan Molsom Padingka bono kombol pernah sini regional committee ni sini vice president Podomohon Koloi bono kombol pernah bagai ang bono koi bini gulo ready tongri Dabahori Molsom bono kombol pernah regional committee no bini gulo ready tongri Sondrorian Kaipen bini gulo Joseph Kaipen bono kombol pernah sini TRPC primary committee ni presiden bini gulo tongri Jacob Kaipen Kertombe Obinai Kaipen bono komoya phanai chini regional committee ni sodesyo borong nang Rajen Koloi som Pertama. Jago pi Nanda Hari Molsom
Hari ke bini ya gulo ready tongdi. Doho Chandra, Doho, Dava Chandra, Molsom. Bono Kombolia pernah pakai koi. klik ada mugi di bawah tu Aradon koloi, Omardon koloi, abon iya gulo, Omardon koloi. Ready tongdi. Hari ke bono Kombolia pernah. Sini regional committee ni member Rajendra Kolonyo, bono Kombolia pernah pakai koi. Hari ke topon ready tongdi. Topon koloi. Bono Kombolia pernah. Sini Direndra koloi. yes Hari ke bono Kombolia pernah. Sini Tripramo thani ada. Puri koloi. Ready tongdi abon puren. Manipuri koloi. kusungnya Manipuri koloi. bas Ready tongdi. Jogot kaipen. bas Kaipen. Krishna Kumar koloi. Hari ke bini ya gulo tai kurasa Joy Kumar kaipen. Bawa hai Friday. Sobi Joy Kumar Vice President sini Dilip Koino bono Kombolia Tribina bagi angkoyo. Hari ka ini Boba Grabi masuk du राजनीति जों बिसिं बिथिं थांयावनिया थाङैबो नायखा जों बे मानसि जों बान्दि जाय दं जों दाबो जों राजाना जों जेनेबा सिनिवै जों थांता जों फुङाव जों बोरै बायसिला हामजालाय दं मानसिफ्रा नों जों थांता खायो जों हामजालाय मा दंसनाय जेमन माइचावै बखा कसां आं माहायनो जों राजाना जों बखा कसां खायो जों नायलायसवानो फायदि जतन जापि थांता खायो जों आसुक दुबु जों दाबो राजा बादाय फैमानबा जों गुमाव फानो जों राजानानो जों मानसि सिनाय जों आं उसुबायनो आंनि सभा फायो Boba Grabi mani hekelo जों जतन थांगा